ji çarçovê Xola Herêma Kurdistanê ya Tapapê û di derbiya parêzgeha Duhokê de yan Azaxo serkeftineka giring tomar kir li ser yaneya Duhok bi encamê golekê bê beramber. Bi amadebûna piştevanekê zor di nava yarîgeha Delal de digel fêrka Tuhana Osman dadvanê yariyê nîva êkê dest pê kir. Lê her du yanan neşiya torên gola hevdû bihejînin û nîvaekê bi dawî hat bi wekheviya her du yanan bê gol. Di nîva duê de Xodanmal bihêz hate di nava erdê yarîgehê de ew bîta li xoleka notoçarê li demê zêde kirî. Yarîzanê yan Azaxo Remezan Sedîqê şiya gola êkê û pêşkeftinê bo Zaxo tomar bikito. Her bi vî encamî yarî bi dawî hat bi serkeftina yaneya Zaxo bi golekê bê beramber. اما ام گله باشتر بین فرصه شماچون اوان سنتر شوتک فاولک بش نباسه و برکر او گوله خودت على توفیق اوان کرد لعبه بمجال مهم بيكون مركزي ما بين دوسي لعبه نتيجه ما نباش اسلام ماشي او ديافي جمهوري ماشي بس نقطه باش دست خواب ببینن دو خود سرکفتنی بیانه دوگت خواستم لعبه بیت فرق این راست باش بی لعبه که بخاش و به مشکل در باز بو د ایسال دا جه سرجمه هفده یاریان yaneya Zaxo di Xola Herêma Kurdistanê ya Tapapê de şiyaya çar serkeftin û pênc wekheviyan û digel heşt dorandinan bidito. Bi komkirina hevde xalan li rêzbendiya duwazdê dihête dîtin û. Di beramber de yaneya Duhok şeş serkeftin û çar wekhevî û heft dorandin dayne û bi komkirina bîst û du xalan li rêzbendiya nehê dihête dîtin di Xola Herêma Kurdistanê ya Tapapê de. زیروانگولی با دینان از زاخو